ni karibu nizere yuko tugiye gufatana mu kandi tugakora ibirenze kandi natwe rujya rwo gushaka kwifuza gushaka kugera ego nko Isaac TV yavuze nanje n'ubukozi nkamwe just like ntimwumve nafashe umwanya hajya anye wo guhagararira ino media yuko nanje nakora kinashike kwibi narakoze nabanye n'abavyeyi nabanye n'abampanura shaka kwibi ndakora kandi n'ubu ndacakora sindashika ku rwego nshaka gushika ko tutanye tisirawe gushitse ku rwego wanashima zando tudufise rero aha ni nko muhira ku yandi ma media yose netari banzi umbere yamvuze ariko reka spere nimenyekanishe banyita Rajabu Ndacayisaba mazina nahawe n'abavyeyi sanzwe nkora akazi nkako mukora namwe sanzwe nanjye ndi nka mwebwe sanzwe kandi nukuvuga sanzwe nkora akazi nkako kiwanyu sanzwe ndi nka mwebwe kandi shaka kwifatanya namwe muri urugendo murimo rero novuga ko muno mwanya iki kinyamakuru ni Buja Town TV ndagihagarariye ariko ndi nkamwe meze nkamwe turi kumwe mwaka kazi turi kumwe mu mwuga rero byari byiza ko bwa mbere mubanza mukamenya ko nari gitangaza ntari uhambaye cyane oya gusa turi bamwe turabakorege mu magambo makeya ego icyo ni kigira gatatu hama ikigira kane naco ni urugendo ntanguye novuga ko urugendo ntanguye kuko nyamakuru ntabwo ni kuvuga TV en ligne ntabwo yaba ikora ni kuvuga urugendo ntanguye nshaka kwifatikanya namwe mu rugendo muri nshaka kwifatikanya namwe aho mugejeje shaka twungurana ubumenyi shaka dukore ibikorera nk'ibyo mwahora mukora ndabakurikirana benshi muri mwebwe nka bose ndabakurikirana murabubahwa aho mugeza mukora n'ibikorwa mukora rero by'ukuri ngiye gukora kandi ngiye gukora nisunze mwebwe mwantambura imbere ngiye gukora nisunze mwebwe akaroro keza mwanyereze bituma nanje uyu mugwi munini dusanze ngira ninjiremo muri make nivuga motivation mwampaye yatumye ndabiyunga nanjye niko ngiye gukora dushira hamwe ibyumviro kugira turabe nyamukuru igendero nziza mwagendera ko nanjye ushobora kwifatanya namwe muri urugendo sinzi kwishura ko bitahuritse ni kuvuga ibintu usanzwe nkora rero ntabwo bitandukanye n'ibyo mukora oya ibijya nyene kandi novuga yuko nkeneye support yanyu cyane cyane nkeneye support yanyu muri imfura narantanguriye kumbonera izuba n'uyu munsi yo mutahaba sinari kwicarana jenyine muri iki kibanza murabibona ko biteye igomwe ariko gusa mwemeye muraza kunshyigikira kugira ejo canke hirya y'ejo icyo objectif mufise nanjye niyunge namwe tubishikeho mu iki gisata mw'itangaje kuvuga dushire hamwe kugira dushobore gutera intambwe andi subira kandi twitabe turafise ubundi rubanza kanaka nimuze mutangara n'iryashika ariko imana iturinde n'ibyo bintu ariko n'iryashika tuzobahamagaza tubabwire yuko ya contract dufitanye na Buja Town TV yahagaze kumbe ndabe yuko muri TV ishobora kuronka nk'akarara ariko contract muri Buja Town ntabwo ari contract yoroshye ni contract nyine ikomeye
si uno munsi cyangwa ejo ngo bishobora gutambuka no. Merci. hari ikindi kibazo kitishyuwe yavuze ko byerekeye ubushobozi gutanga amajambo mu makoresho mavuga igiswahili kandi bamwe bashobora kuba batafashisha kuvuga igiswahili. Ndashobora kwishyura icyo kibazo gatoya nkaho tutandaba. Urumva twihweje twaraba langue swahili muri uyu mwaka yinjiye mu isi yose, novuga muri Afrika, yabaye langue muri Afrika yose swahili. Ni kuvuga yuko dukoresheje igiswahili ntabwo ari bibi, ariko yogerageza nkuko natwe nagerageje kuvuga ikirundi kugira abantu benshi batahure ibyo bari baravuga, ariko igiswahili si kibi kubera igiswahili niyo ndimi yo muri Afrika yacu. Muri domene zose hari ibintu bavuze ati ngo muri comedy ni kuvuga ni mu mpande zose za ni mu mpande zose mu muziki filime comedy ni kuko umunyakigenegene wese umunyempano wese burya county imiryango ibiri kandi dutegereza kuraba ukuntu ibikorwa byo byumva ku rwego bigashika ku rundi rwego mu mahoro meza cyane. Sinzi ko nakurikije no kubishaka murakoze. Dufashanyije gukora kugira tugere ku bundi rwego bukomeye nk'ubwo yandikanyije mu gihugu. Bariya bose ubwo bashyize hajya abanje bashyira hamwe bubaka ikipe bashika kuri rya quality bafise. En fait first babanje gukunda ibyabo, en fait babanje kubikunda hama barabikundishanya, urakunda ibyo waba ufise hama abandi bakaza bamushimira. Ni ukuvuga ngo utakunze ibyo wawe nta n'uwo gukunda, hano nabigukundiye. Ni ukuvuga sinzi ko wabivuze gushano. Hanyuma sinzi nyakubahwa yavuze ngo mu myaka ngo ishusho dushaka kuyiheza byataragiye dushaka urabona animative tubona nk'ibyitegererezo, urabona bijya biri bimenyesha amakuru tubona nk'ukumengo wow ni byiza cyane, ni ukuvuga biri ku rundi rwego wanashima natuga mubaho. Ni kuvuga dushaka gukora natwe turabe yuko twumva ku busa tugashaka ibintu nuga tukiha ishusho nziza ko ndazi nta muntu ashaka kwama ari hahandi nyine. Eko icyo ni cya mbere mu byo wabajije. Okay, washubatse na service tuzokorera. Ni kuvuga service tuzokoreraho sinzi ni kuvuga ni service zose zijanye ni kuvuga dufate videography, photography, music, audio, visual. Ni kuvuga abastar, abakomedi, na bina mwe condition supportingane hama dukorane. N'abakiri bato bamaze murazi yuko mwana muri kumurasha mu buryo bw'ubukungu butangura, ariko hariho amaservice aho mufise namwe abigize amahera. Ayo nayo na cyane ko twaronsa akaryo kuba tuko turi muri conference de presse, hari abashobora gukurikirana bakira kumenya amaservice aye mugiye gukorera ko niba ari amadoti niba ari amaformation videographique ibintu byinshi basomesha kuzo kwiza amahera kugira ariko twumva mu buryo y'uko muri town bafite amaservice ariko turarondera cyane. Wow, murakoze kunahunza kwitoronga. Nakubizo service zose wabuze n'ibyo transport. Hariho uruhande rwa production, the production. Nakuvuga gukora ibyo apart ya television, urafite production uruhande. Nakubizo service zose zishoboka zibaho zikora. Kandi n'abazoja ko dukorana muri mege karindwi kugatanga. Hariho abuze ziboha nicyo ndavuga cyane nicyo ukubera iki bitoke iyo européenne nuko muvuga marché mu tubaza ati ni igiti tuko turategura kugira natwe tuzoronke ako kagani ko kariyo européenne. Ikibazo cyiza cyane kandi murakoze. Ni kuvuga icyo dushaka gukora nicyo dushaka gushikaho, dushaka gushika
ku buryo natwe twitwa beza. Kuba twitwa beza batugomye bumve ko natwe twomaguka ukaganduka nk'abandi, kuko turatanguye tuzogenda tuduga gushaka tuba beza, dushaka gukora neza cyane, kuko twese turakora ariko ntabwo dukora neza cyane. Igikorwa cyose uragikora ariko hari usanga utakoze neza cyane, nubwo dushaka kuba beza natwe tugere kuko buganuke. Wowe wacu naheraheza uvuga ati kubera ko mwicaye hasi muri iyo cyumviro cyo kuvuga ati kubera ko mwita kujya tantibe nabikore ku fesi nakubwiye. Nawe utabizi ko Bujumbura ari kapitali ari umugwa mukuru w'igihugu cyacu, ni kuvuga naho nzoba ndi hose, ninaje Tanzania cyangwa Uganda, ninavuga ko nkorera mu kinyamakuru bita Buja Town, deja n'umuganda zocyamenya n'ubaro point kuvuga alto direct niyo nasigura cyane, ariko gusa ako kari mu byatumye kubure dufata cyumviro, gusa icyumviro nyamukuru dukundi ibyacu bwa mbere. Turi bande turabarundi, turi mu Burundi, dukorera he Bujumbura, nkuko dushobora kugenda no mu bindi bihingo by'igihugu cyangwa mu bindi bihugu tukabandanya turi presenting our country, tukabandanya nukuvuga tukabandanya turi mboneza mu z'igihugu cyacu, duserukira igihugu naki, kuko ndazi muri twebwe nta n'umwe ashaka gukora ibikorwa bigarukira ngaha. Imana imushoboje no muri vision rupanga dushaka gushaka kuri cyane murakoze sinzi nabishaka gushaka Isaac murakoze cyane. Reka ndagifurinye ntabwo bitandukanye n'ayandi mamedia, tuje gukora nkamwe ariko tuje tuzanye novuga ati karite, ni kuvuga ntabwo turi hejuru cyane y'abandi kandi ntabwo turi, ariko dufite karite, dufite quality, tuje kandi gukora yego murakoze cyane, murakoze. Ni kuvuga icyo kibazo reka ndakwishyura amajyambere makeya cyane, sibyo? Ngiye gukorana nawe kandi murabizi ingene mukora, nanjye nzokora kurya nyene ariko nzoshyiramo akabiri, nzoshyiramo akabiri. Ibyo kumubana n'icyo yavuze n'ibitekerezo ati amajambo make ibikorwa byinshi muzongera mu bikorwa, niko kakabiri mvuze tuzokora ahantu mubona ibikorwa mfise, nzoshyiramo akabiri, nzoryohora. Icyo ni ikibazo cya mbere. Mu cya kabiri reka ndacyishure. Mumbajije ati ngo hari ababyeyi bicaye ngaha bakibaze gute, baje ngo reka ndakwishyure kwasa. Ni kuvuga ababyeyi bari iruhande yanjye ni ababyeyi banje bampanura, novuga ati no kugira nshobore kuvuga reka nshobore kuba nohagara imbere yanyu ndabikesha bo mu mpanuro banjye, bampanura, bamba hafi, bamponeza. Yale ya kuzo utabiri, sio sponsorization ya EPP. Ni watu ambao wanapatia fursa hii, ili afike kwenye ariko y'umubyeyi aguhanuye neza, ni kuvuga y'umubyeyi umuntu akwigishije kuroba ifi n'umubyeyi guhereza mu ifumbire biratandukanye. Hama ikindi nacyo cya nyuma navuze ko biro yacu imyaka na nyine umwanya wo kwakoreza ndibaza
TV.